سلاو و ڕێز قوتابیان هێژا قوتابیان پولا دازدێ ئامادەیی ئەڤکە ئەم دێ بەحسێ بابەتێ ئەرکی هەڤاڵناوێکین وەکو دیارکەرێ ناوی هەڤاڵناو وەکو دیارکەرێ ناوی مەگەلە جورên هەڤاڵناوێت هەین û hemî curên hevalnava jî dişên bibine diyarker bû navî her wesa bû cihênavê jî çêdibît cihênav jî bît. Ev hevalnava jî hindek cara dikevne berî navî, hindek car jî dikevne piştî navî. Wekî hemî babetên çûyî gel diyarkirîya Xwedê bîte çi dê girêyekê durist ket. Diyarker û diyarkirî pêk ve girêyekê durist ken û girê jî hemî erkên navî rastê de werdigirîtin. Me gela curên hevalnavet hene em dê nûkeyên êkeke behs bikein û dê li ser rawestîn. Ya yekê me ye hey hevalnavê çewayî û yê duyê hevalnavê pila berawert yan bêjînê hevberkirin. Ev e wîzarî hindek car bêjîtê hevberkirin. Ji ber hindê ya giring e wê jî bizanî. Ev her du hevalnave hemî dema dikevne kîrê piştî navî. Hemî dema dikevne piştî navî û amrazê danapal dihêtin navbera navî û hevalnavê de. Hevalnavên çawayî kîşk in wekî ciwan, baş, zîrek, xirab, xweş. Yên berawert kîşk in ew in evên tirpê ve ciwantir, baştir, zîrektir, xweştir û heta dûmahiyê. Wekî me gotî dikevne piştî navî. Bû nimûne xwendkarî zîrek derçû yan jî xwendkarî zîrektir derçû. Zîrek hevalnavê çawayî. Xwendkar navekî takê nenasyarê giştî ye. Î jî amrazê danapal. Ewa di jî bi heman şêwe zîrektir hevalnavê çawayî hevalnavê pila berawert. Î amrazê danapal xwendkar navekî takê nenasyar û yê giştî ye. Her du pêk ve jî girê ne. Ev vî şêwazî. Ev her duke dikevne piştî navî û amrazê danapal tê teve navbera hevalnav û navî ev amrazê danapal î. Ev her sekê dî hevalnavê pilabala, hevalnavê nîşane û hevalnavê jimareya bincî. Ev dikevne kîrê berî navî. Berî navî dihên û amrazê danapal nahêtin. Dikevne her sekê dikevne berî navî û amrazê danapal navbera navî û hevalnavî de nahêtin. Hevalnavên pilabala kîşk in ew in evêt kîşk evên tirîn pêve. Wekî ciwantirîn, baştirîn, zîrektirîn, xweştirîn. Hevalnavên nîşane ku li babetê çûyî jî hat bî wergirtin ev e, evane, eme, emane û heta dîmayê. Hevalnavên jimareyê bincî kîşk in ev e jî jimare ne êk, dû, sê, çar, pêncî, şêst. Ev e hevalnavên jimare ne. Ev dikevne kîrê me got piştî navî. Efû berî navî dikevne berî navî. Ev e nav, ev e hevalnav. Ev e nav, ev e hevalnav. Nav, hevalnav. Baştirîn çi ye? Hevalnavê pila bala ye. Yarîker navekî takê nenasyar e. Her du pêk ve girê ne ye. Li vêre de wekî me gotî çi amraz nayên ev kar înan an pêtivî amrazê nîne. Yan jî hevalnavê nîşane em gule. Em ev e hevalnavê nîşane û nav dikevîte navbera hevalnavê nîşane de. Yê jimareyî sê tawanbar hatine girtin. Sê hevalnavê jimare tawanbar jî navekî takê nenasyar e û yê giştî ye. Ev her sêk dikevne kîrê berî navî û pêtivî amrazê danapal nîne ku di navbera navî û hevalnavî de bihêtin. Yê dîmeyê tên ev her sêke hevalnavê pirs, hevalnavê nediyar û hevalnavê jimareyê rêkxistin. Ev her sê hevalnave dikevne berî navî û dikevne piştî navî. An ku tişên berî navî jî bên û her wesa tişên piştî navî jî bên. Hevalnavên pirs kîşk in. Wekî me ye heye kam, kame, kîşk, kîjan, çend ev berî navî tên. Yên dî me ye hey çûn, çawa, çend ev dikevne kîrê piştî navî. Hevalnavên nediyar wekî me ye tên zûr, kêm, hemî, filan, kabira. Ev dikevne piştî navî zûr, wisa, wiha, wadî. Hevalnavên jimareyê rêkxistin wekî yekem, duwem, yekemîn, duwemîn yan jî êkê, duyê, sêyê.
وکی ما گوتید کفنه بری ناوی و کفنه پشتی ناوی. هر دما کفنه بری ناوی اف هوال ناوه پیتویب امراض داناپال نینه. آنکو امراض نابرا ناوی و هوال ناوی دانایتن. لیدمت کفنه پشتی ناوی امراض داناپال کویتت نابرا ناوی و هوال ناوی دا. وکی کیش قطابی هات که اوه یا پرسیاره کیش هوال ناوی پرسه قطابی ناوه که تاکی نناسیاره و امراض داناپال نهاتیه. لیدمت کفنه پشتی ناوی هوال ناو قطابی چاوا هوال ناوی پرس ای امراض داناپال قطابی جی ناوه که نناسیاره. یان جی زور باران باری زور هوال ناوی ندیاره باران جی ناوه که تاکی نناسیاره. پیاوی کی وا چیه هوال ناوی ندیاره کفتیه پشتی ناویش برهنده امراض داناپال دهیت نابرا هوال ناوی و ناوی دا. یه تره خستن یکم خویندکار یکم کفتیه بری ناوی دیار کری که و خویندکاره امراض داناپال بیتی وینا کت آنجی محتاج نکود نابرا هر دو کدا بهتن. لیدمت کفنه پشتی ناوی مسئله او ده بیجین او لرزا ایکی رینشت رزا ایکی هوال ناوی جماره رک خستن آ امراض داناپال رز ناوه کی نناسیان. دی چینه یه نهی و دیماهیه هوال ناوی جماره کردی اوت کویتکیر بری ناوی و امراض داناپال دهیتن. آنکو امراض داناپال نابر هوال ناوی جماره کردی و ناوی دا دهیتن. وکی نیو سیک سیک چارک نیوه اوه هوال ناوی جماره کردینه. نیوه خویندکاران درچون نیوه هوال ناوی جماره کردی خویندکارکان ناوه که کوی ناسیاره ای امراض داناپال هر دو پیگ و گره ها ناوی که کفته بری ناوی جی و امراض داناپال جی هات. اوان همی هوال ناوا هر ایکی جوانا کفته بری ناوی پیتویب امراض داناپال ناید. آنکو امراض داناپال نابرا ناوی و هوال ناوی داناین جبلی هوال ناوی جماره کردی جبلی اوی که اوه حالت شازه دمت کویته بری ناوی امراض داناپال جی تیتن نابرا ناوی و هوال ناوی دا. ام ده چینه تیبینیا اوه مهی که مهی کرمانجی ها جوری و خوره و بتنه بوجه جدا کرنا امراضا اگر هر دوک وکی ایکن چه بیش تیبینیا ما بیش اگر ناو دیار کری یه نناسیار بید ابجا تاک بید آنکو بیدن ویده میده امراضه که داناپال که اوه مهی این یانجی کرمانجی ها خوره دا ای ده چله ده که بیدت ناو برا ناوی و هوا ناوی دا هر وکی اوه نمونید برینو که ما بحث کرین. بو نمونه مایه زیر پاقش جنگ ناگیرید اول پاقش هوال ناوی چاوی زیر ناوی که چاوی یه نناسیاره و یه تاکه اوید بیشت اگر ناف یه نناسیار بید وی دمی امراض دیت ناو برا ناوی هوال ناوی دایدن. زیر ناوی که چاوی نناسیاره تاکه نناسیاره پاقش هوال ناوی چاویه ای امراض داناپاله هر دو پیک و او ارکیوی دیار کرد یوی دیار کری هر دو پیک و چنه گیرینه. قطابی اکا زیرک هاتا خلات کرن زیرک هوال ناوی چاوی قطابی ناوی که چاوی نناسیاره ناوی که نناسیار هوال ناوی چاوی ارکیوی دیار کرد یه ناوی دیار کری آ امراض داناپال هر دو پیک و گره ناوی ارکی گره ناوی چیه؟ چی گره بکری دمی امراض داناپال تتب کار اینان آنکو گیره پرک امراض داناپال چید بید همی دم اوا دست چپ دیار کرده یا دست راست دیار کریه لی اگر گیره بی امراض داناپال بیتن دست راست دیار کرده دست چپ دیار کریه اوا بووان بابتا جبلی دم جیناوید لکو ارکی دیار کری ورد گیرن اما بابت دی همیا دست چپ دیار کرده دست راست دیار کریه دمی امراض تتب کار اینان لیدم بی امراض بی دست راست دیار کرده دست چپ دیار کریه. نمونه که کرمانجی خواره مرووی باش سر دکوید مروف نوکی چاویه تاکی نناسیاره باش هوال ناوی چاویه ای امراض داناپال
باش ارکی هواڵناوی چه دیار کرده ارکی مروف دیار کریه هر دو پیک و گره آناوی و ارکی گره بکره که ارکین گره آجی گلت مهمن جبر که ویزاری گله جارا پسیارین جهادی تبینیه که دیمه های چت بجید اگر ناو دیار کری ناسیار بو یان هاتا ناسیار کرن یعنی ناوه که برینگی نه ناسیاره ما او ناو کره ناسیار اف جا تاک بید یان کو بید وی دمی امراض دوناپال ای دیتا گورین بو چه دیتا گورین بو امراض دوناپال و نشان ناسیاریه اکه و اکان دیچنا پشتی حوال ناوی هر دو پیک بجی که نسر ناوه که لیک دای دم ناف هاتا ناسیار کرن امراض دوناپال ای دیتا گورین بو و نشان ناسیاریه اکه و اکان دیچنا پشتی حوال ناوی بو نمونه میتای اف ناوه ویگویت نناسیاره اندازیاری به توانا و همی رستانه و هر وصا افدوکه پیک و گرینه درختی برس گلی جوان او ناو نناسیارن اندازیاری به توانا حوال ناوه که چاویه اندازیار ناوه که نساده یه تاکه و نساده ای امراض دانپال دم هم کینه ناسیار ما گوده چله ده امراض دانپال پتویه چله بید بیتا گورین بو و نشان ناسیاری اکه و اکان ده چناکیر پشتی حوال ناوی اندازیاری به توانا که اینه ناسیار ده بیده چه ده بیده اندازیاره به توانا که دویره دا بزوینه نشان ناسیاری در نکفتیش برکو دیمایه بزوینه اندازیار ما گود ویره ناوکی چایه یه نه ناسیاره ده دمی هم که اینه ناسیار ده بیده اندازیاره به توانا که امراض دوناپال ای هاتا گورین بو دویره دا اندازیار ناوکی چایه ناوکی ناسیاره اف اکیه بو کشکت زفریتن بو ناوید زفرید کتیتا ناوکی ناسیار آنکو اف اکیه بیره ناشته سر ناوی وکی بابت نافاک دیار کری ناوی بلکو دی چیتا سکیره دی چیتا پشتی حوال ناوی یانجی درختی برس درخت ناوکی چایه نناسیاره ای امراض دوناپال برس حوال ناوی چوی اگرم گورم که اینا ناسیار دی بیتا درخت برزکان کو اوه بیره مکیره کو درخت برزکان درخت ناوکی کوی ناسیاره کو ناسیار کو اوه نشانه ناسیاری اکانه اف نشانه بو کیشکت زفریتن بو ناوه دیار کری زفریتن ناوه کوی ناسیار امراض دوناپال حوال ناوه چای آنکو دم پسیارت تاکن بیده درخت ناوکی چایه تاک ناسیاره یان کوی ناسیاره یان جینه ناسیاره دی بیجینه ناوکی کوی ناسیاره پش بر نشانه اکه چوه پشتی حوال ناوی گلی جوان مبره گلی جوان گل ناوکی تاکی ناسیاره ای امراض دوناپال جوان حوال ناوی چوی دی بیته گل جوانکه گل جوانکه دویره دا ناوی گل بیچو بی ناوکی تاکی ناسیار برکو اوه نشان اکه کفته پشتی حوال ناوی اوه بیشوازی دم هم کینه ناسیار امراض دوناپال ای دهیتا گارین بو و نشان ناسیاریت کف نکیر پشتی حوال ناوی افتیبین یه هر گریدای ویه که چید بیجید بیجید اگر چند حوال ناوی دیپ اکاتن وی دمی دم هم کینه ناسیار نشان اکه و اکان دی چنکیره چنه پشتی حوال ناوی دو ماهیه ویره که مبتن ایک حوال ناوی ولی اگر رسته اکات پتش حوال ناوی که ببنه دیار کرد دم امد گورنجی دی چلین همی امراضین ایدی کینه بس نشان اکه یانجی اکان که بسیاره چه دخواست کیره دی کبنه دی پشتی حوال ناوی دی ماهیه بو نمونه داری برزی جوانی سوزم آودا که اوه یه نناسیاره اوه دار ناوه که نناسیاره جبرکو نشانین اکه آنج ناسیاری ملسر نینن برز حوال ناوی چوی جوان حوال ناوی چوی سوز حوال ناوی چوی ای امراض دوناپال ادام هم که این ناسیار دی چلی کن اوان امراض همیا دی که اینه دی بیجنه داره برز جوانه سوزکه
نیشانا ناسیاری ناکویتا پشتی هوالناو ایکی بلکو دیچتا کیره چتا پشتی هوالناو دماهیه و بو کیش کت زبریتن بو ناوه دار دویره دار ناوکی چاویا ناسیاره ناوکی ناسیاره اوی تاگه نیشانا ناسیاری دیچتا پشتی هوالناو دماهیه که چند هوالناوانه ایک دو سه دیچتا دماهیه دو بند دیتا دماهیه ایک بی دیتا پشتی یه اوی ایکی که چندن ایک بیت پشتی ایک دو دکش ایکی پتر بید دیچنا دیماهی ها هوالناوی اوش همیا دیماهی کتر تبینیا که دیمه های بجد اگر دیماهی ها ناوی دیار کری بزوین بید ایکیش وان هر چار بزوینا آ ای ا او لب مرجع که او ناو ایک برگه بیتن توی دمی داده چله دی ناو بندا ای که بیتد ناو برا ناوی و ناو برا ناوی و امراض دو نپال ادا کنگی دیماهی ناوی بزوین بید مرجع که ایک برگه بید دی ناو بندا ای که بیتد ناو برا ناوی او امراض دو نپال ادا آنکو ناو بند امراض دو نپال بو نمونه اف ناو میتین با دی شه دو کو همی ایک برگنه و دیماهی واجی بزوینه با بزوینه آ دی شه دو بای بهس ویره دا اف ناوه که نناسیاره بهس هوالناوی چاوی ای امراض دانپال هر دو پیگ وجی گرینه با مگو ناوه که نناسیاره اگرم که نناسیار دی بیته چه؟ دی بیجده بای بهیزکه یا بیجیم بای بهیزکان با و ناو ای ناو بند امراض دانپال بهیز جی هوالناوی چاوی بود ویره دا با ناوه که چاوی ناوه که ناسیاره بو چی اوه چونکی نشانه اکه کفتیل سر هوالناوی بو ناوی زبرید اف ایل ویره نا امراض دانپاله بو چی چونکی ویره امراض دانپال هر وکی اوه تیبینیا سری دیتا گورین بو اوه کسکیات یعنی بیسین دیتا گورین بو اف ایه ناو بنده بو چی چونکی دیماهی ها پی و با یا بزوینه او ایک برگه ناو بنده ای دیتا بکارینان دی خوش نه ناسیاره که این ناسیار دی بیته چه دی بیته دی یه خوشکه دی دیتا خوره وکی خوب اف ای ناو بنده ای دیتا بکارینان ناو برا ناوی او امراض دانپال دا دی بیته دی یه خوشکه یان دی یه خوشکان شی بچوک نه ناسیاره که این ناسیار دی بیته شی بچوکه که امراض دانپال ای دی بیته بچوک دی وکی خویتا خوره و نیشان ناسیاری که بیته سر شایه اف ایه جی ناو بنده بو چی چمکی ناو ما ایک برگه و دیماهیوی بزوینا ایه دوی ترش دوی ترشکه اوه جیب همان شیوه دو ناو بنده ای امراض دانپال کل ویره ای بی مهاتا گواریم بو چه بو و ترشکه هفالناوه که چاویه و اف نیشان ناسیاری جی بو ناوه دود زبریده اف ویره همین نه ناسیارن ویره ناسیارن و ناو بنده ای هاتیه بکار اینان بو چی چونکی ناوه ما ایک برگه و دیماهی کوی بزوینه بله اگر ناوه ماش برگه که پتر بید دیماهی هایی بزوین بید وش برگه که پتر بید ویدمی امراض دانپال اما در ناکویدن امراض دانپال در ناکوید کنگی دمیش برگه که پتر بید و دیماهی هایی بزوین بیدن و امدگو هرین که نناوه که ناسیار بو نمونه استیره گش استیره ای امراض دانپال گش هوالناو امراض دانپال ناوه که نناسیار اگر هم گوهریم که اینا ناسیار دی بیته چه؟ دی بیته استیره گشکه استیره دیوکی خوی دخوال کو اف ایه یا ناوه استیره بخویه اوه خلط نکن نبیته امراض دانپال بو چی چمکی یان پیوه بخویه دویره ای امراض دانپاله ایم دین گوهریم که اینا اوه استیره بخو ایه های و دویره جی امراض دانپال دو ادگلک نوین آنکو امراض دانپال دی چلید دی لغو بیتن دی تا لادان در نکه بیتن گژی هوالناو چاوی استیره ویره ناوه که ناسیاره گژ هوالناو که اف نیشان اک ناسیاری بود بید زبریتن امراض دانپال جی در نکفتیه
گزوی نایاب گزو کش برگه که پتره و دیمایی بزوینه جبرنده دم هم دگورند که اینه ناسیار امراض دوناپال در نکبید گزو که دیوی که خوی تخار و امراض دوناپال در نکفتیه نایابکه بهی گیو دیبیته بهی گیو یکه ماموستای دلسوز ماموستا دلسوزکه کد ورادا همی امراض دوناپال در نکفته بوچی چونکی اوش برگه که پترن از تیره گزو به ماموستا اوش برگه که پترن و دیمهایوانجی بزوینه تبینیه کدی اگر ناو دیارکیری بزوینا او بید آن بیجینه دبل او ویده می نابند او ده تب کارینان که ویده کیرید نابرا ناوی و امراض دوناپال ادا که هر وکی بابتن شیوازن کاری بابتن اولی ایر بیره هوا ما بیتن دبل او یکا پیوتی تلادان او یکا نابنده زیدت بیدن بو نمونه و میوهی خانوی تازه گو نناسیاره خانو ناوکی نناسیاره دیمایاوه بزوینا اویه ای امراض دوناپال تازه جی هوالناوه چاوایی دمی هم دگورین دی بیتا چه دی بیتا خانوه تازه که که اوه چا درست بیا بیشوازی اوه خانو دیمایاوه دبل اویه نابند او زایدن امراض دوناپال چه لیتیتن او یکا ناوی دهتا لادان که نابند دهتا جیوه همچنین بیشین هر وکی خودت تخواره لیدم بسیار کرد بسیار هاتا کرن اف اویه اول بری امراض دوناپال دی بیجی نابنده نابند بوچی چونکه او یکا ناوی دهتا لادان اف اویا دی جیوه گیریتن آنکو اف اویا ویره نبزوینه و بزوین نبزوین بزوین خانوه تازکه خانو ویره ناوکی چایه ناوکی ناسیاره بوچی چمکی نشانه ناسیاری اکه یا هاتی امراض دوناپاله اف اویه اول بری امراض دوناپال نابنده شاتوی سورم شاتوی سور ناوکی چاوه شاتو ناوکی ناسیاره دیماهیاوی دبل اویه ای امراض دوناپال سور حوال ناوی چاوی دمی هم که اینه ناسیار دی بیده چه دی ویجنی شاتوه سورکه ناوی ناسیار حوال ناوی چاوی امراض دوناپال اف اویال بری امراضی دوباره که اینه و چه تشته نابند نابنده تبینی اکادی که هر وکی تبینی ها بری نوکه یا دبل اویه اگر ناو دیارکیری بزوینا ای بید نابند اید که ویتت کیرید نابرا ناوی و امراض دوناپال ادا آنکو ناو دیمایای ای بید خو یک سر بیدن دم هم که اینه ناسیار دی جار اکادی نابند اکا ای هیده کار اینان که ویتت نابرا ناوی و امراض دوناپال دا وکی هی ماسی گوره اوه ماسی کو ماسی پی و ماسی بخو دیمایی که ایه اگرم که اینه به هدینی هم دی چی بیجین دی بیجینی ماسیه اوه ماسیه بونم نده بیجینی مازن کو امراض دوناپال چه تب کار اینان ای تب کار اینان دی کرمانجی ها خواره ها چویه هم بیجینه اوه ماسی اوه بخو ایه کیا هی و امراض دوناپال ای جی دیدن ماسی گوره ماسی کو ایه و یا ناوی بخویه ایه جیشنی چه داشته امراض دوناپاله ماسی گورم چری ماسی گوره ماسی ناوکی نناسیاره ای امراض دوناپاله گوره جی هواناوه چواییه دم هم بی ناوید که اینه ناسیار وکی هر برینو که امراض دوناپال ای دیتا گوریم بوه لی نابندک جی دیتا بکارین نابرا ناوی او امراض دوناپال لی بیجنی ماسی که وکی خواه خواره ای اوه نابند امراض دوناپال ای آتا گوریم بوه اوه گوره ماسی گوره ماسی گورک ماسی گورکه یانجی ماسی گورکان اوه ناوکی چاوه ناوکی ناسیاره بوچی چمکی بیره اکه کفته سر حوال ناوی کبو ناوی زفریتن گوره جی حوال ناوی چاوه امراض دوناپال اف ایال بری امراضی نابنده یانجی بی سوز
دبیته چه؟ بیه سوزکه. هر دما تدی دبل او یان جی دبل ای یالکیرل بری امراض دوناپال دبل او و دبل ای یال بری امراض دوناپال و طلبیا اوه او یا بری امراضی کر یان جی اوه یال بری امراضی دبیجی چه؟ دبیجی نافبند. دبیجی نافبند. دمه دبل او هبید بری امراض دوناپال و دبل ای هبیتن او ای و یانجی او یال بری امراضی نافبندن وان هر دو حالت دا. امراض دوناپال ای یه تایبت اپ ناو نناسیار و امراض دوناپال یه تایبت اپ ناو ناسیار و آن که دمه گیره تیتن هر دمه امراض دوناپال اید ناو دا بیتن ناویتا ناوی که نناسیاره لی اگر امراض دوناپال ابید ناوی که